Bakozi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza. Uyu ni mwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda nk'uko bisanzwe. Nje muri kumva nk'abandi Ishyaka Egide. Ikibumba haramukiye imirwano ya M23 irashinja leta kugaba ibitero ku basivile. Abayobozi b'umutwe wa M23 baravuga ko kuri uyu wa kabiri itariki ya 24 Ukwakira 2023 ingabo za guverinoma ya Kinshasa ku bufatanye n'imitwe itandukanye bakorana bagabye igitero ku baturage b'abasivile muri Kibumba. Ibi byatangajwe n'abavugizi ba M23 Lawrence Kayuka ndetse na Majoro Wilingoma babinyujije ku rubuga rwa Twitter. Lawrence Kayuka yagize ati: muri aka kanya ingabo za guverinoma ya Kinshasa FARDC na FDLR abashanshuro n'inyeshyamba z'abareserviste ku mabwiriza ya Bwana Kisekedi, perezida w'iki gihugu cya Kongo, bateye abaturage b'abasivile muri Kibumba no mu nkengero zayo. Ku rundi ruhande, Majoro Wilingoma, umuvugizi w'ishami rya gisirikare rya M23 rizwi nka ARC, nawe abanyujije kuri Twitter yagize ati: ihuriro rya guverinoma rimaze gutangiza igitero. Yakomeje agira ati: ibi biravugwa mu gihe umugaba mukuru wungirije wa FARDC ushinzwe ibikorwa n'ubutasi General Jacques Chalaganza Ndulu kuri uyu wa mbere yageze muri Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi aho ngo mu bimuzanye harimo gukosora amwe mu makosa yakozwe no gukaza ibirindiro by'ingabo naho kandi muri Rubavu umuturage w'u Rwanda yakomerekejwe n'isasu ryarasiwe muri RDC. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Ukwakira hari umuturage wo mu karere ka Rubavu wakomerekejwe n'isasu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma mu itangazo yasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere yavuze ko isasu ryakomerekeje umuturage yarasiwe mu mitwe yahuzaga imitwe ishyigikiwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ku wa mbere yahuje inyeshyamba zo mu mitwe wa APCRS n'undi witwa UFDPEC, ikaba yarumvikanyemo intwaro zirimo n'iziremereye. Iyi mitwe yombi imaze igihe ifasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara zihanganyemo na M23. Bikavugwa ko ubushyamirane bwayo bushingiye kutumvikana no ku ngingo zirimo ugomba kugenzura teritwari ya Nyiragongo ndetse n'uburyo bwo gusaranganya ibyo iyi mitwe yombi yasahuye ubwo yari ihanganye na M23. U Rwanda ruvuga ko ruhangayikishijwe n'ubufasha n'imikoranire bikomeje kugaragara hagati ya Guverinoma Iharanira Demokarasi ya Kongo, FDLR, indi mitwe yitwaje intwaro n'abacanshuro b'amahanga. U Rwanda ruvuga ko ruhangayikishijwe n'ubufasha n'imikoranire bikomeje kugaragara hagati ya Guverinoma Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR, indi mitwe yitwaje intwaro n'abacanshuro b'abaniro bya Rwanda ndetse na Nairobi. Rwavuze ko ruzakomeza ibikorwa byo kwirindira umutekano no kubungabunga ubusugire bw'igihugu.
u Rwanda ruzakomeza gahunda zo kwirwanaho no kwirinda ivogerwa ry'ikirere n'imipaka byacu ndetse ruzahangana n'igitero gishobora kwinjira mu Rwanda kivuye ku mitwe yitwaje intwaro iyo ari yo yose mu rwego rwo kubungabunga umutekano n'ituze by'Abanyarwanda n'abaturiye u Rwanda. Imitwe ya leta ya Kongo yise Wazalendo yarashe umuturage w'u Rwanda nyuma y'umunsi ibi bikaba bisa nko gutanga umuburo w'uko witeguye gutera igihugu cy'u Rwanda.